Turebere hamwe operation Turquoise yakozwe n'Abafaransa bagamije gucikisha abakoraga jenoside ndetse no kubahuriza hamwe ngo bazongere batere baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru turi gukura ku kinyamakuru Igihe, tukaba tugiye kugezaho mu buryo burambuye. Kwa 22 Kamena mu 1994 umuryango w'abibumbye wafashe umwanzuro wemerera Ubufaransa kohereza ingabo mu Rwanda mu butumwa bwiswe Operation Turquoise. Icyagaragajwe nk'impamvu y'ubwo butumwa kwari ugutabara abahigwaga. Nyamara ingabo zimaze kuhagera sibyo zakoze, ahubwo zarwanyije FPR inkotanyi yashakaga guhagarika jenoside ndetse zikingira ikibaba bamwe mu bari abayobozi muri guverinoma yiteguye batorekeraga muri Zaire. Ni byagaragajwe na raporo zitandukanye ndetse bihamwa na bamwe mu basirikare bari bari muri iyi operation. Mu kiganiro ikinyamakuru Rakuru cyagiranye n'umwe mu boherejwe muri ubwo butumwa mu mwaka wa 2018 ari mu ngabo zirwanira mu kirere utaremeye gutangazwa amazina, yasobanuye ko baje nta mabwiriza ku miterere bahawe kuri iki kibazo. Yakomeje avuga ko icyo baje bazi ari uko bari bagiye gutanga umusanzu ahari hari kubera imirwano gusa, ibindi bakabwirwa ko bizagenzurwa n'ibiro bya perezida w'Ubufaransa. Icyakora yemeje ko bari bazi ko bagiye kurwanya abitwaga inyeshyamba. Nyuma akomeza avuga ko baje kumva cyangwa se akomeza avuga ko abivuga muri ano magambo ati naje kumva ko twashaka kuvuga FPR. Nyuma yo kubona ibikorwa byazo bigiye kujya ku karubanda, amahanga yose agasobanukirwa ko ingabo z'Ubufaransa zirimo kwitambika iza FPR, ngo igitero cy'indege ebyiri zagombaga kurasa aho imirwano yaberaga kuwa 30 Kamena mu 1994 cyarasubitswe. Cyarasubitswe rero hategerezwa itegeko rivuye kwa perezida kuko ari we wagombaga kwemeza ko zirasa bidasubirwaho baraheba. Uwo mutangabuhamya yasobanuye ko guhagarika icyo gitero ari byo abanyepolitike buririraho, bagaragaza ko ubutumwa butari bugamije imirwano ahubwo kwari ukurengera abaturage bari mu kaga. Ku 21 Kanama mu 1994 nibwo ibikorwa by'izo ngabo z'Ubufaransa zisaga 2500 zari zitwaje indege 30 byahagaze. Bivugwa ko igice cyahahoze perefegitura ya Cyangugu, Gikongoro ndetse na Kibuye aho izo ngabo z'Abafaransa zakoreraga hiciwe abatutsi benshi zimaze kubatererana basumbirijwe n'interahamwe. Imyaka yarashize indi irataha, ubutumwa nyamukuru bwari buzanye izo ngabo bukomeza kugirwa ubwiru n'Ubufaransa, ariko uko bukeye n'uko bwije bugenda bushyirwa ahagaragara n'abashakashatsi ndetse na bamwe mu bari bafite aho bahuriye nazo. Retired Lieutenant Colonel Guillaume Ancel nawe wari mu Rwanda jenoside yakorewe abatutsi iba, yahamije ko intego nyamukuru ya Operation Turquoise itari ukurokora abicwaga ahubwo yari ugushyigikira guverinoma yakoze jenoside. Uyu Guillaume, Retired Lieutenant Colonel Guillaume, yanagaragaje ko ingabo z'Ubufaransa zahaye intwaro leta yakoze jenoside ikaza no kuzihungana mu nkambi zo muri Zaire, aho yisuganyirizaga ishaka kugaruka gutera u Rwanda rwari rumaze gufatwa na FPR inkotanyi. Amaze kwiyemeza gushyira ukuri hanze mu mwaka wa 2020, uyu Retired Colonel Ancel yasohoye inyandiko isaba ko Hubert Védrine wakoranaga na Perezida Élysée mu mwaka wa 1994 yimwe ijambo mu ruhando mpuzamahanga, mu gihe ataremera cyangwa ngo asobanure uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi. Hari aho yageze yandika agira ati, kugeza mu mwaka wa 1994 twafashije abateguraga jenoside, twarabateguye, tubaha intwaro, tubaha inama ndetse hamwe na hamwe tukabemerera mbere y'uko biroha muri ibyo bikorwa rurangiza byakorewe mu maso yacu. Reka subiramo kano kantu. Uyu Retired Colonel Ancel, Guillaume Ancel, hari aho yageze yandika mu gitabo cye agira ati, kugeza mu mwaka wa 1994 twafashije abateguraga jenoside, twarabateguye, tubaha intwaro, tubaha inama ndetse hamwe na hamwe tukaberekera mbere y'uko biroha muri ibyo bikorwa rurangiza byakorewe mu maso yacu.
Mu mwaka w'ibihumbi 2007 The Guardian yanditse ko General Jean Claude Lafourcade wari uyoboye ingabo zari muri Operation Turquoise yiyemereye ko bashakaga kurengera guverinoma yariho ngo ikomeze iteshe umutwe FPR bityo ntibashe gutangaza intsinzi cyangwa ngo ifatwe nk'iyoboye igihugu. Yasobanuye ko ubwo butumwa bwari n'amahirwe ku Bufaransa yo gufasha abari abayobozi muri guverinoma yateguye ikanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi bakabasha gutoroka mu gihe abandi bagombaga kubuhungiramo bakwepa ubutabera. Bisesero izwi cyane mu mateka ya jenoside yakorewe abatutsi iherereye aho izo ngabo zabaga, ubuhamya bw'abaharokokiye nabwo bwanyomoje iby'uko Abafaransa bari baje kubarokora. Bavuga ko batakambiye izo ngabo ngo zibakure mu maboko y'interahamwe n'abasirikari bari bamaze kubicamo abarenga 40,000 ziterera agati mu ryinyo kugeza ubwo abandi barenga 4,000 bishwe mu minsi 3 gusa. Si ibyo gusa kuko Operation Turquoise y'Abafaransa yatije umurindi ifatwa ku ngufu ry'abagore mu nkambi ya Murambi no mu nkengero zayo, ndetse bagiye banarebera interahamwe zica abatutsi mu maso yabo. Mu buhamya bwatanzwe bigaragara ko mu gihe bari ku Gikongoro abasirikari b'Abafaransa bahohoteye bikomeye abasivile bari bashinzwe kurinda mu buryo bwinshi, ari ku buzima, ku mubiri no kuri roho. Ibyo bikorwa barabikomeje mu turere tunyuranye twa perefegitura, ndetse banafashije ingabo zatsinzwe guhungira muri Kongo bitwaje n'abasivile kugira ngo babakingire ikibaba. Turi kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu ijambo rya Perezida Paul Kagame icyo gihe yavuze kuri iyo Operation Turquoise ndetse n'uburyo bahagaritse Abafaransa bari bayiri inyuma. Yatanze itegeko Lieutenant General Fred Ibingira mu kubohora Butare aho ingabo z'Ubufaransa zari zafashe zidashaka kuharekura. Aya rero na amateka nakugezagaho na amateka akubiye muri Operation Turquoise, yari operation y'Abafaransa bakoresheje bashaka gukingira ikibaba leta yari imaze gukora jenoside mu rwego kugira ngo ibashe guhungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya mateka rero tugomba kuyamenya, aya mateka agomba kuvugwa, aya mateka agomba kwandikwa kuko ibihugu byinshi by'Uburayi byagize uruhare mu itegurwa ndetse n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi, nk'uko biherutse gutangazwa na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse n'inshingano mboneragihugu. Mu mateka ni ubwa mbere igihugu gishobora kumara imyaka hafi 109 gitoteza cyangwa se kigenda kigaragaza ibikorwa by'urwango ku kindi gihugu. Ibyo rero bikaba byakozwe n'Ububiligi. Ubufaransa nabwo bukaba bwaragiye bugira uruhare aho ingabo z'Ubufaransa zatereranye abatutsi bicwaga zikabasiga mu menyo y'interahamwe, bamwe bakagenda bicirwa mu maso yabo ariko ntibagire ikintu bakora. Ibi rero bikubiye muri Operation Turquoise, bakaba baragerageje gukingira ikibaba leta yakoraga jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo ibashe guhungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.